Right. Mamma, my here for I join Angry and from Kumo TV so send you with him. And I want to be you know, a big year or Kumo TV so and you ran on song echo pim no what she a Apomodem Kumo tree and not yet the bro. The Biamicase, Nipper the Senny, I dare so many young water boom pa your own quan. My own quan here was sunset. And they are rare, I'm a nipper be and kayasem or brabum. Yare, I'm a nipper don't know. I don't know what Japadina. And I'm yarinti when to me enya ayarehwe eno nti na meka say ma wapomode ho ehia o empempi ye na ayana etoda ye wo cars ne mpo etoda no pa wo sorry na obetu car no ade a odi ka check pa e nsuo ukobi o car no so na ahwe nsuo no se nsuo no e wo car ne mu ana me kwacho uwi a na ahwe so break e ya adwuma wo check bibia e wo car no na mebisa se e ya wo nso ni padua no wo check bisa ho se in fact me nso mapomode no ewie peye ansa na obepie fifia ko onwuma so wakwa na empempide ne ya na yeta hunu ne yeta ate ene ne ye hunu ne se nipa simesi wanyare nanso wawu wedi obekom no na eyabusua anase bayiye anase duabo bi ne yabo no nanso na ente sa yare hye ne ho enam se onye check up na wonhwehwe nipa bia ne munti na akoye o hawpi eno nti na DJ Lofty mafa to me ho se mema me nkwa ho ehia me na mama won so a wo hwe yen sabre no won so won nkwa ho ehia wo eno nti ye fa animdefo wona wonimde na wabene e wa yarhwem na ye ne omo abetena dwumadie so na ye di nkomo e de afa yapomuden se na be ya dane no yapomuden no ebetimi asipi na asita e de amaye nti ye fa doctor fo akukuda mo a omunimde e fa apomuden ho na ye ne omo abetena ha afa en apomuden enkomo twetwe baako mienu miensa na ye di ho nkomo ene mensa company kese a wonimde waben wagene tete bebre free eya ayarasa hodo bebre mu a ene woni eba bedi nkomo na dwumadie nkwa wie no wobenya wo fom de na dwumadie ne kɔ no a wo hwɛ screen so a ye wo WhatsApp line eda so me pacho ensembisa bi a wo wa pese obisa doctor na mebisa na oyi anoma wo no obetimi e de afa WhatsApp message ne so ana so obetimi na normal SMS message fabra na yenkenkan ni nyina emfa ema wo eno nti ma ofidie no enkoso ne na Kumawo TV na hwe dwumadie fiti sabre kopem se no wotwe bebo no obeye nhira pi na wapomuden ebesi pi na sita e de amawo Dr. Penipa me boni di kire wo a obeka say yes doctor ye wono na ene ye ne ba bedi nkomo na kan na sene so se dwumako bi enso aso yasene ebre ekono ye bebo omo dawuro e de akire na wahunu se koba se yare bi ba wahunu ba bi esese wotumi de wani ekire na etumi eboa hyɛn so sɛ yɛ wɔda bia na nso ekopem na nwɔtwe ene de dwumadi ebrawo ma mentwa me hutiawa na menje maboafo nkrato taw me ba na me bedru pɛ dwumadi aka no yɛ de to also live e wo Kumawo TV so.
Right, welcome back Enfamra Kuma TV so senior midi kan eka ye no ene ya transe ye bedi nkomo e de afa ya pomode ho odo for men pre wo ho na men ka se ma min tuni free ho na men ko pen movie bi nhwe na ada ya we be chew no o kon kra no se ye you favorite movie a untimi kra no ahwe ade ba kon ha dwen pa no se obo ha opanyum pa so ada obe yare no bonyum a opepa ne bufu be fu no nya gro ni nyina ene se nipa bia wote wiase a mo apomoden enya ade a edi kan e wo abrabom pa me check me nipa dua nyina se na be ya da ne da metumi enya omoden na ma betena ha ene wadi dwumadi obehwe a enu ya woda bi ma menka se me ho oden wonso ma wapomoden ho ehia wo enu ti na yedi dwumadi ato di se wonko hia yede bro live e wo kasa fonyini kese so Kuma TV so na wani eguso a wo hwe no me pacho yene Dr. Maxwell Mensah wono ene ye CEO edema Lion Age Clinic ena enne ene di nkomo no na ene jesam na eni kasam no se papa yi megidi se okọ suapon eye Kwame Nkrumah suapon ho ko gentiti ene bi fi ho eno ti owie ho no ba bia obi ene clinic no eben Kwame Nkrumah suapon no pepepe kwantepon no so wanya ba bia se fa na okọ ene ni bedi nkomo na obi bibisa se na ene die nkomo ana ye bedi ye hwe yare hepatitis matese yare no ye wo hepatitis B ye wa kopim C ebi krasi impo e wo ho eye no kresa doctor e wo ha health impact of hepatitis and ye topic a ye bedi ho djuma na ye bobo ho Dr. Maxwell Mensah e wo fie ha ye no edi komo doc akwaba me da se DJ bibia boko de bibia boko doc won ye fe me ho ye pa a doctor for kradiana most of the times yen time mi sa se mo te sen sanse mo apomudi aso ye ne ho na mo free na mo aba ya dum ko a nyame adum ya ye de nyame ase doc na clinic wo for ho ye de obia ho ye na e di nchia sonko efi Lion Age Clinic e de ma ya hwefo ani obia o e de o tie yen de numbre na wo aso DJ mo ye fedodo aba mi hu we meni ajepa nyame ayebi ya yetete mo futu kakra na ye de bobo ye ho brase ne be ya da ya pomoden ne betimi asipi na asita e de aman atefo ani ahwefo se ne medi kan kan no ye ne Dr. Maxwell Mensah ye di nkomo e de afa yare hepatitis e pacho ene yare no bi nchi wo a e ma ne nya wa adwen se yare hepatitis no e bi entimi e ma so mesrew bomodin se wo betena o TV no ho ebia na enye wo a ene enya nche wa ochena ebetimi achew tena TV no ho na bia waso na tie bi symptoms ahodo a ebem wo hu se wonya yare hepatitis kwan a ebefa so na ya cure na wapomoden etimi asipi asita edi amount yedi ho enkomo doc yes sir yambra ye topic ne so for the day no ye hwe yare hepatitis ye say health impact of hepatitis B doc ye ka say yare hepatitis no po a ene ne de yo DJ meda wase pa na memfa akonya we su na memfa ntia emu odin emfa ma obia already ohwe yen de numbre na obia so a omo World Health Organization batanku a mo hwe yapom de hu nsam ni ade no West African Health Organization and even Ghana ha kra no Ministry of Health na month we month a ye twisi wo say ye hwe hepatitis B ye dia eto brebo no mu no entino that was 28 ni edi sa particular day no na month ni enya ntwemu they still na ye create awareness no and say ye bohu sa hepatitis B de ro no ye brebo mu yade no entino say afei na wetinu into Kuma TV a ene de ensam no edoso entino betwi wonua so aide abata ho ana sa papa bi wo mama bi na wo de naba na wetie insamu a efa hepatitis B na DJ wo bisa say sa yade hepatitis so den yade ben na memfa free baby hepatitis no wo honam akwa bia ye fa no liver ana se brebo no liver no honam akwa bia edi dwuma bebre ufa wedie nankasa wedie ni the largest organ in the body the largest organ in the body skin no ufri wa brebo no International say brebo no honam akwa bia esopa na esaso edi dwuma bebre e wo nipadua ni mu
na wo hwe dwumadi a saa brebo etumi eya almost about thousands of complex processes and chemical reaction na saa brebo no etumi edi okay nti eye special gift from God na enam dwumadi edi nti eni se yedi ho agro kiti every say brebo no eye another vulnerable organ kind of vulnerable organ friends organ bi a one year careful ebetumi asesi a because nyoma bi betumi aden akọ brebo no mu a ebetumi ama na aden asei na waso wonim nipa bia no ye brebo no ba kopẹ nyame ye brebo no ye ba kopẹ nti se brebo no esei a ehefa na okwakofa brebo eden efri nti brebo no eya de a ehu hia pa esese yetumi eden ebo ho ban na member hepatitis B anase hepatitis so ya na wiasa fa na nyina no yeka hepatitis a na nipa adwene kogina hepatitis B so and the moment clarify say hepatitis B ese hepatitis ase hepatitis B no ese hepatitis ase I see enti yeka hepatitis a hepatitis actually say brebo no atochima sei ekru aba brebo no mu anase kokrambi aide aba brebo no anase bibi ema brebo no aide sei ene ye hepatitis no there are so many causes anase nyoma betumi ama brebo no aide ase na ende ebeka ni na yeka hepatitis na nkasa ye wo mienu ye wo diaboni efe no toxic hepatitis na ye wo diaboni besa so afa no either viral hepatitis and now say microbial hepatitis. I see. Enti ni na no enchechemu e de wo. Na ye fa toxic hepatitis na. Toxic hepatitis nyoma etumi esebrebo no yenfa se chemicals. Bia wakofa enduro bi, wako drugstore akoto nduro bi, ana wako hospital akoto nduro bi, ana we use ye herba ya yen standardize bi. Okay. Na wanu na eden chemicals na ewo sa nyoma no eden esebrebo no. Ene ye fa toxic hepatitis. So, can I just say, you were enra hoodwa? Because unprescribed. Of course. Young farm, she will say, no. Good. But one with me, Bora pharmaceutical shop. Good. Na okokoto e drone say bia me tipime. Good. Me honam ba bia me ya enti me nu aduro. Say enra hoodwa no a doctors prescribe farmer na ye no no. E betimi akokofa ya hepatitis. Exactly, DJ. Exactly. Enti no enye nduro no nko a wo fa bibi ti say ensa. Ensa ya num ya especially omo ta num nsa bebrebe no eya na ensa no so ano eden etumi eden how bebre de bra friends say brebo no ye fi won so no sa toxic hepatitis a make ho asemi enya ebi wo so enya chemicals nko an ebi wo ho a ye wo condition be e friend Wilson's disease sa Wilson's disease e che say copper aba begina ni padwani mu and normal circumstances no body no ehia a certain amount of copper. Okay. Na copper no dose e wo body ni mu a en na atumi ha brebo no ebi so ho anya copper nko a ebi ho iron. Okay. Nti iron so begina brebo no mu a ya na atumi ha brebo no bebre ya boni efa no hemochromatosis enu so betumi aha brebo no pa ye fi ho so a ya na ye ta use insecticide spray basa na ye farmers o mudi ndro basa bi edigu eduane so na pesticide residue na we eduane mu no enu so eba body ni mu a etumi ema ye toxic hepatitis. Doc, ka toxic hepatitis. Yes. And I want me to say enuanu ndro ahodo a ana say enuane to say fruit ne other vegetables are ye di ndro ahodo ebusu chemicals no e betimi akwakofa sa yare hepatitis e dia ba. Exactly. Exactly. Enura hodo a ye no basa and also betimi akwakofa sa yare hepatitis e dia ba. E ba be se obrebo na e wo ni padua sanity. I see. See, DJ, ye few homes no. Na me can say hepatitis有 two arms. Nti medical aka the toxic hepatitis no. Ma member the viral hepatitis. Okay. Viral hepatitis hepatitis a emoa de brain. Emoa na de brain. Nti no ye were different types. Ye were viral hepatitis. Viruses na de ba. Ye few homes no. Ye were dia fungus ba. Na ye wo dia ye friend say bacterium enso e ba nti weni na no eye mo a omutumi di how betumi di ba ye brebo no mo na wo hwe hepatitis an kasa the most common type of hepatitis viral hepatitis the hepatitis B, the common one ha dream pa hepatitis B na se na wodi nkaka ye no
hepatitis nankasa no ana viral hepatitis ye mu nchichemu bebre ye hepatitis A ye hepatitis B ye hepatitis C D and E. I see. Ni na the various types of viruses are there the bread but all these type of hepatitis are now viral hepatitis no ube who say hepatitis B and C na hadwene pa because hepatitis A and E no na yenya efri ensuo mu ene nduane a yedi no abonten ni ade nti ohwefo wo hwe me se wo kwakoto aduane wo abonten ana se wo num nsuo bia se wo make sure se nsuo no ultra clean because na hepatitis A ni E no nsuo mu ene aduane a yede E ni wo nsuo ni aduane abu a yedim exactly nti esesa we are very careful now if you what hepatitis B C and D no friend say nipa hu nsuo nti bi ti say vaginal fluid ana say obi sweat ana say obi hu say moja obi a why infected ni moja no say woni edi ehia ebetumi edi sa hepatitis B C and D no betumi edi doc mama mi say some question say ye ka yare hepatitis am na yedi hu nkomo yi hepatitis nipa ben na yare hepatitis timi ye wo mo etimi ye manko a etimi ye memanko a na etimi ye memo esa ye ma na yare hepatitis betimi ya abofra. Yo DJ, this is an excellent question. Na menka say hepatitis etimi echi obia onye protected. Meka protection a wo hwe me a wo pande no hepatitis B vaccine no eno you are vulnerable. Ya de betumi attack o. Inti wo pande ni bia. Wo pande ni yare hepatitis no wo pande a. Exactly. Ebetumi acho. Whether say we your opini and answer we akofra. Wo betumi de enya. But yehwe weni na no ye wo omo a ya de etuma attack omo. One of them health workers. If we say health workers nipoko bia de bia no omo twi nipa moja omo di nipa moja di dwuma na omo yusu mpane ni nyoma ni ade enti se wo hwe obi na se nipoko wo yade bia na me friend say wo yusu ni pande no wo yusu wie wanye careful na wo so etumi de wo wa transmitted virus na de about medium we be simple at that stage no bia na wuti ayeye wo pande no enti no ubenya yade no simple ebiom eya na nipa bebre no enya free awo mu bia akola na oda yefun no mu no o maame wo hepatitis B mo ni be wo ne moje mu na o maame vaccinate ana se wo pande no doc me patwa me poso kakra doc na poso chene se yare hepatitis ne betimi abaye se abusua yare exactly maame ne wo bi enti ne banya bi ne ba betimi ne na so banya bi exactly enti na awon toto so yare amutimi wo sa enti no dia me patcho ne se o maame na onyim akola no se owo sa hepatitis B emmo ne bi wo ne widie mu a obetumi edi ama akola no as simple as the transmission and na broni efe no vertical transmission wow the sanity enti no se wo ya pinfo na se wo tie mi a patcho bombodi na check it o status hepatitis B and I say C status no because enye sa akola no betumi de edi ama no na enkola so vulnerable to sa hepatitis B no if we say at that stage no omuni sa bambo a yakopon de edi ase nipa mu aye friend immune system no at that stage immune system en develop ye ti yade ni kan wa na chese ode ni ko wo mu ayefo a mo hwe ene yedi nkomo edi afa yare hepatitis ho na ene ne yehwe ne titupa yare hepatitis B yene Dr. Maxwell Mensah wono ene ye CEO edema Lion Age Clinic ena yene no edi nkomo no na wa me hu hepatitis no yare a yese brebomu yare kwan a efa so a eba eno na ene yedi hu nkomo na ene question na me bi se doctor na wayi ma no ma me pa na se ebeye dan na obi ahunu se wanya yare hepatitis signs and symptoms a ebe mo obi ahunu se me hwe me ho se na me nipadua yam ya eno kire se me benya yare ana se menya yare hepatitis bi doc signs and symptoms a ebe mo obi ahunu se brebo mu yare a ye ka ho asemi wono so wanya bi yo DJ meda was biom insentroni a etwe se obi enya sa yade a ye fa hepatitis no ebi ni 1 ebi wo ho a ono no onya sa yade ni bi a ye fa asymptomatic on show any signs bia
obetumi nya yare ni bi obetumi nya yare ni bi show sign bia on show any sign bia nti onenam ye mu ye didi ye koba ye bibia we are rubbing shoulders together meanwhile no or yare ni bi, what is very dangerous. Na edu stage bi so a na obi e wo bia e kon ya obefa so wo mu se wo hepatitis e bi nie 1 wo mu se weni astart se e change color, weni no kosua no a eye white no asate eye yellow, weni kosua no color no a eye white no we black ni fu a white one na wo no good bo mu se esesa ye yellow, and extra say brembon astart say the essay 2 nimpa kono be catch you say doctor eya na bibi abehye menfe eya na meti ya obi ede e wo menfe, especially the right friends side of friends the rib no na ede oti ya obi ede e wo ho na enu e patch say brebo no ede e ho eye kese and no circumstance any say brebo no ede e ho nti wonhu bibi sa no a na che say yade no ede edidi e wo mu 2 obedwunso no na dwunso ni ni ayete say Coca-Cola color ayetum Ojo no good. Nebe mo ohun se wo ye nya na se wo nya hepatitis ni bi no. Eye se ojo so no be se Coca-Cola no. Se wo good. Yes. Obeka se obi abodua, mpacho obi ambodua. Eye hepatitis ana brebo no ebre esai. The fourth one is say we hu se asate ekekaw. Nipa bia na asate ekekaw. Wo di nso kan ho ana se wo fa nso kan ho kura. Wo de se wo di nso kan ho ana se wo fa nso kan ho no. Bo se body ekekaw efri se bonwino enwinu ade abeda moje no mu ana no se pusa eni se bonwino ana se ba eba moje no mu ba ye ku se bonwino aba moje no mu na che se the liver is compromised sai iti bo hu se wo bekeka oni ade obi beka se oh ende nsunsunu na ade aba wuye iti koto nsunsunu do bi na ade na no wo be no sa bibia ade enko brebo no na ade sai ebiom so no wo be hu se wuyefu adoa Wuyefu ye kase wona asate tatai. Ubekase ya bodua. Meanwhile ina ya bodua. If we say brebo start say essay, we have something we call systemic congestion. Now whole body na air congested. Moje entumi endia afuse ye. Nze bansa na insu abegina wona ase. Ene efo no say a friend say ascites. Okay. What I say? Enti weni ni enwoma bebre eka ho a etro say anase eye essential ni say nipa ko wenya ho saa brebom ya ya fan hepatitis B na bia mu so no ube hu say wo ye bema na wa start say wo nya enufu wo ye bema wo say na onufu na start e boba ya fan ni kana komastia na wo nufu na start say eye kese obeka isa no nipa ko wa start ya oba o mbacho enye sa eye brebom na e de efeli ene mane e de eye sa won ebi so ho agbon se wo didi kakra bia na wa den wa men ebi so obeka se me bo etai de efuno me ana so se obeka che se oh me ye bibi kakra bia na ma asama ye de ma bre na ebre no eye one major classical symptom actually say hepatitis B na ye aba wo moje mo na brebo no asase se ye de say ahwefo ene ye nkomo na ye de ye bre ni sha na ye hwe yare hepatitis nkomo aye di no a yakase ebisa nsembisa no ebisa bebree ebedrum pempenso bi kura no I just say yenya be 2 hours to 3 hours and say na etimi awie sa this particular topic I discuss yare hepatitis yade e ha dwen pa wudi agro ebeje okra afri wonsam eno na doctor ene ye edi nkomo a ye kire adwen wo hwe screen so a wo behun say ye de WhatsApp number bi e de ato be ba cho wo nsembisa bi a efa yare hepatitis nkomo a ye di ho a me pacho bo modern na send the message no efa bra ye be kan e dey amount into questions say bisa o handle na ye nkofo messages a omo e dey aba e na ye bisa won so obetimi e dey wo de no aba fafa number no so na o hwe screen na sin so a doctor number no e da ho bo say doctor kasa na ne number e ye ne personal number e wo ho me srew enkomo no do so enti mesre say e ba say wantimi an bisa won sam ni nyina wo ha number no na wafa na wabɔ modern sɛ wone ɛyɛ doc ebedi nkomo ene ni nkomo na bisa no kwampa ye nyinaa ɛbɛfa so na aboama yare no asetu enti frɛ numbers na egu screen so ɛyɛ doctor number no a bepacho ɔno bedi nkomo kama nti hyɛ no so saa ɛfa ɛman ma mi twa me ho kakra bi na memra me ba ye bɛhwɛ nkomo na ye di ni ye
na ye wurewurem na ya ma won so kwan na wafrɛ na ensem bi se bi a opese obisa no won so watimi abisa na afi wo hunu ba bi a doctor ewo eba se yare no abetena wo so na ope ba bi a obetimi anya waya na sha eno so yatimi akyerɛw metwa me hutia wa na mabasisi a me ba na me bedru pɛ yeto aso. Right, Emma ehwefo akwaba biem Emra Kumawo TV so sene wonim no no ena yedi nkomo no pa na ena doctor biem ani wo ma hu se ezese nipa otwa utu anamon because sometimes hu nipadua no se bibi ayewo ase ade ne bae na ekọ ontinka biem ohwa na asaba na se yare bi hihye wo wonim nti ena wadwen ye wo se ade na ekọ ye na emma biem ochena wanhwa ebe na adwen se ebe se yini nwadi biem na eyadru akiri pa eno nti ena ene yema wonkwa ho ehia wa yade dwumade ede ebrew yare hepatitis ena yedi ho komo no yabe hunu signs and symptoms a ebe mo hunu se yare no wanya bi na question maybe sa doc ene se obia na timinya yare hepatitis ana doc yo DJ mede wase biom etie for your mom akwaba biom ede ba Kumawo TV na menka se enye obia na betiminya hepatitis yade Entina nipa ben netiminya yare bi good entino memo a certain scenario bi okay minya patient bi na oba ya so ye no na or a friend say nukunu
was hepatitis B. Okay. A chronic and active. But on the wife no then acting for close to almost about 10 years. But you're checking the wife no. Then the wife no negative only be. Bema na bi. Bema na wo. But Obama on the sorry the bia or more than money no nya. Obi say omudi mpoma agro na dey obi say every time bia omudi mpoma agro omum bo ho ban. And what is causing that? And then the simple explanation is say, Bon said Yankopon abo nipa in a different way. As no be an senior system needed. Na medical can say Yankopon a special bumblebee and as a protection be there, and their money be a friend sa immune system. Na immune system will be one need day. Oh, so a year juma a fighting off so many infections. Obi so wa em say ya the one getting be a wo we dey no ama immune system na dey enti me friend say me Dr. Maxwell me hu ka for me no e wo ho na me no ase nya do bi a wo me system mu nti ama me immune system na dey aba fom and ase ban na say dey ebo mu ban efri ya de no aba fom me no say ya de ni eba mini podium a easily betumi ade enya okay but me hu ka for no bi ano ono no ni immune system na dey eba so e function obekono na soldiers na wo ni podwani mu no ma ye ready mo kro mo etu ni bibia yeah am ready to fight in come one enti no yade ne ede eba epe na o ma fight no enti ya na broni efa no hepatitis B virus discordance okay wo hepatitis B virus infection mu esa so wo HIV mu enti nya ebia no betumi ye HIV obi kwa ni kunu wo HIV but eyero no be check no na oni bi saa na ede ete if you say nipa ye gumu awodo Doc, obi message a wodi aba o se me misa se eye nsan yare ana etimi san se ebia me wo bi na onso uni bi but because say we me yonko a me no nam no o metimi am wonya yare hepatitis bi etimi san yare etimi san hepatitis no akwati se ndamu yade ni bibia akwati se HIV okay enti no se bio me friend say meni obi akodi ehyiemu na a friend eye friend impomu agro no na se nipa kono ewo bi na yambo ya ho ban na sebio meni na ye bibie wie na meso me wo pande na aye friend vaccine no nipa kono betumi di yare na e de abrem enti ubetumi di asan obi na menkan ma otiefo nti se obi o bi ni hu fifire enka bebia a wonya any cut anase wo open wound in any part of your body now sa fifire no e infected doc ni o pasa o chere se me wo yare hepatitis B na enfifie wo me ho na me de so mu na me de ka woni padua na kwa na ba bia also betimi aye open mood a also betimi anya infected of course betimi that is when na won wo pande no no can I just say your hepatitis no a very dangerous than HIV because HIV ni dey yati ase say just only oba ne kodi nhyiamu ansa but when dey enfifire ne enfifire timi hia eno no betimi am wonya your hepatitis betimi am wonya say your hepatitis enti eyade hu papa na say na wudi nkan kai no hepatitis B more dangerous than HIV because HIV dey owa botre pa obetimi am up to by 8 to 10 years ansa na etumi ku hepatitis B eni sa abotre no se eba wudie mu na se wonye expert no mentumi ya de anhwa within month ebetumi ku within month good na wo hwe statistics a ewo wiase na fa na nyina wo be hu se almost every year bia no close to about 1 million people no move from hepatitis B there hepatitis of course close to 1 million people na yanka se Ghana Ministry of Health mbeka no kra chen ya na se Ghana yes statistics NCC so ntino so mo ka Ghana move from hepatitis a DJ over buy we no serious and very dangerous pa doc very very dangerous kwamba so fa e detect yare hepatitis B yo hepatitis B no ya na se na medi nka kan no nipa bebre no mo na masase so a omo nim kwa se omo wasa hepatitis B ya de bia onam be bia na omo yes some medical screening bi onya mi so kire mi so mi nkonko ye bie obekono na ewom ben na ebi wo ho a wo de ni moja no eso test no so kwa bo se aso ben na che se emo no mo eden omo wo mu ankasa enti the only way you be hu say betumi diagnose hepatitis say bia one ese wo kwa check up no enti no se wo tie me any health center bia e ben wo bia ana say betumi to anamo aba Lion 8 clinic wo ba ye clinic wa ye free
Free. You pay amount. Oh, Baba say, oh, be and I won't be. Hey, free. You better check hepatitis B. Yes, I saw check hepatitis C. No, they come amount. Free. At the amount. Hey, doc, maybe I didn't free be amipo because minim say hepatitis C. Say, oh, check it pa. A can be good. Now, send you any free dear. And say, oh, yeah, minimum have for you, Baba. Exactly. I have for Mr. Doctor Kasa free. Me, I did be a free be amipe. And Timohan screen is so. Doctor Casanabons and a number no edaho. Mr. Obian fan number no. I did be a free piano, media manager. And Tien, I am conquer. Na ye hunu se ye nya bi ana se ye nya bi na ye hunu kwan be fa so e betu anamo na atimi aboa me pacho me be bie phone lines no atum na ensem bi se bi a wo a opese obisa no won so watimi abisa na doc ko ba se obenyare bi na se onye na adwen so obetu ta e de na be no se wunya yade hepatitis B na se fan say when to me entry a how be brain na betumi da brel ba kon eye se bansa no a brebo no akasa no etumi ya dindindin asa bobo no ansa na be free akono medimfoni bi ebekire etiefo anasa ahwefo ya hwe senior normal liver no liver ehun tochima no se na tie na ya hwe dia liver na ese no so se na tie medimfoni bi ebetuti screen no so ni etumi ya de ahwe okay now ye wo ade bi aboni efa liver cirrhosis liver cirrhosis e pa kire se brebo no aye dindindin okay and no circumstance I say brebo no aye soft and no aye so smooth ni ade but say ade ni ese brebo no na ma brebo no aye dindindin and e friend liver cirrhosis no ebiom so no say yentumi anhwe ni yentumi anyi yade na mfiri ho a ye obibi e fa no hepatocellular carcinoma and no actually say brebo no friend say kokram ababetum ene ka say brebo mu kokram ene kunipa no I see. Doc, a big question out there about say, please. I went to a hospital and the doctor said I'm hepatitis B patients. Doctor, I want to ask if that virus can be treated. Good. It's a very brilliant question. My main can ma for say hepatitis B is treatable. Okay. Is treatable. You who are no draw a bit to me ama virus neither ever bought brebo no buy. Okay. Yes, also it me a virus neither if you okay. Into hepatitis B is treatable. Okay. Into say who tell me na say be why you confused about whether hepatitis B is treatable and I say it's not treatable. But you would just let us know and answer contact us. Okay. The better when you first obey to me okay. treating hepatitis. Doc, the next question is I'll say how do I protect myself from hepatitis B? Exactly. Say o pese o bon ho ban de bia de ya kan say now prevention is the mainstay. He said no World Health Organization o mo hye say by 2030 as say nipa bia hepatitis every wiase. Anything na ma celebrate say hepatitis B month. Okay. Kwa be first o be bon ho ban free hepatitis one vaccination. Okay. As say wo pandemic no. What I say dem aka say ya pandemic e ya de ehunya pa. Na wonim wo pandemic wi a etumi bon ho ban for 8 to 10 years. 8 to 10 years. Exactly. And sana, what me asanya? Of course. Doc, what pandemic we are? Ubet me asanya bi mana. Debi. What pandemic we are now? Your immune system is fully protected, and okay. Your body is fully protected. Right. Okay. Mami me phone calls no, phone lines no entum. Na o question bi a we bisa. Number no a ye de efa frɛ no e da screen so 0200 603 602. 0200 603 602. Na answer na maybe phone lines na ma obi ewo question na wa bibisa no. Doc, obi question na there about say is hepatitis treatable? Okay. Obi edika bisa dada. And I was say where do I get treatment for hepatitis B? Okay. And fa no betime get treatment. Okay. Nti eba no treatment. Okay, mama share okay. Doc, answer mama. Yo, me dey was pa. Eba no treatment for hepatitis a. Dey bia make say hepatitis B treatment even in our own conventional hospitals na say hospital near them ya na adding pa amount na say okay treatment for a baby back one very good you be treat hepatitis B na more a Lion Age Clinic it is a wo hwemia wo de wo ba ya so ya because ya ya manipa bebre na ye gu so e de ye okay papa bi na ofitachima na ye ba okọ hospital normal we ya no mu say hepatitis B na e wo okay no obi refer no Technical Polyclinic, no more friends say one the umbra. Okay. Can you imagine say within some few months you're checking the BBA anywhere and up to now
the man keeps on calling and thanking us. Okay. Mami show for you. Hello, good evening. Good evening. Me ba cho din baby free. That's why the friend Rashid. Because of Aswansi. Aswansi. Okay, me ba cho mami tie o question. That's about current person Mr. Doctor. First of all, the person chair the BI the honor. But apart from any problem is sometimes me from my from you know. Wow, no tipping so. What tipping? Me also na me kisen Joseph me ba ko am tru Joseph. Okay. Okay, to be say and also hepatitis ni bia na. Okay, all right. Yes. Okay, all right. I think say yenya o question here. Me pacho say ofre na o baso a mesre say lower the volume of your TV set. Mentie o hu TV no so. Tie e wo studio ha na ye ni nkomo se ne be ya yenya feedback na ye betimi enya onsem bisa ne ye. Number no at the screen so ensem bisa bia wo bia no betimi afre na onso wabisa e de amaye. Obi question na wo de eba o say your friend Clement or say doctor I'm watching you from Sunyan. Doctor, please, where is your location? Where can you be located? Okay. Me do for show me from Sunyani. Say open your chapanya. O there o ba Kumasi mount Asante mountain Kumasi a. Where do we need actually tech mountain pon so a we do tech maximum pe. We dey bisa say enye for na Lion Age Clinic. And say e kwan na wo fa so dey call affordable housing one. Oba a nice facility enye ya kwan kra. Okay, Doc, yan share obi nsem bisa wodi about say which food should I eat or avoid when I have hepatitis B? DJ, that's a very brilliant question. Say who hepatitis B ya dey enye aduani be na say wodi. Okay, I'm sure for him. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Me ban so wodi be bia free. But I mean free Tema Ashama. Okay, me ban so me too. Sampacho me walk on and me but I just want to check. Come again, please. Okay. Come again. Sabra be maintain your work. Oh, too bad. Alense obetimi asan ababiem na ka yenya o question clear na doctor timi eya no e dia ma me paton so betimi afre na wo de won sem bisa no e dia ba ye di nkomo e fire hepatitis doc wa me yehunu kwan a obefa so enya bi e ba symptoms a wom a be mo hu se wonya re bi doc me bisa question no em se obeya no. Okay, hello, good evening. Hello, Good evening. me paton din be bia free. But they said good me edina ko wane. So why Edina ko wane. Edina ko na me fete mo le hepatitis B no apa na yo ade hepatitis B no ade ba. Dem mo de wan hepatitis B. All right, okay. I'm say over late enti Dr. Besan hwe na wase sisu biem e dia ma me da se pa se offer na wa ba jumere de subi. Okay, mama hear me next caller. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Mestre say ofra na wa lower the volume of your TV set at your mind. Hello, good evening. Good evening. Everyone show we didn't be out free. Hello. Hello. Ega. Me ba cho didn't be out free. Me ka free okay, me pa cho ma minti o. My question is hepatitis B no. Is it the same as HIV? Okay, is it the same as HIV? Okay. All right. I think say your question no. Mama share me next caller e wa homa so. Hello, good evening. Right, when to me so doc, I think say obey questions na no e biba na ya fa ya to aso. Exactly. Before I may questions, I think so we didn't tell bisa say. Yeah. So what? Right. Mama share offer for you. Hello, good evening. Pacho, good evening. Me ba cho didn't be out free. Pacho. O free. Pacho, me free Accra. Accra.
Okay, me pacho mami tio. Pacho from me Messi. Messi mami tio. Pacho me wo yare ni bi na pacho mpese mi bisa se aduane ben na mi bi. Okay. All right. Aduane ben na udi ebe bo na aduane ben na udi a emwa wo. All right. And only question na me bisa na doctor eyi no ba no. Okay. Doc. Okay, DJ, me da wase pa say yasa so e de ababa. Na so when you hepatitis B ya dey bia. Say na me din ka kan na. Nye aduane be na se wotumi e den edi. Ana se we did rough of. One, right. Doc, na me sure for Emra. Hello, good evening. Pacho like hepatitis B. Me pacho. How many months and how many years can I hold to me for one? I told it to you. Me pacho man ti won kan ye. San bra biem. Yeah, me free a car. Okay. Free a car, but me be because how many years and sana which me can a car from the Ashama. I get you. Okay. Me fare difficult say metin ye wokan ka wotimi bie wa no ye ma me anka me pepa. Right. Say when chimi ne line no akate. Doc. Yo, it's a for. It's a na ye come once. Hello, good evening. Ale. Me ba cho dey be free. Wa to e fa me cancer, me ka fa free Wanchi. Okay. Me ba cho ma minti o. Me ba to me question ne say. Me ba to me se vaccine no. A protected for how many years? Because every 15 years, every 5 years, it's a doctor can say 8 to 10 years. 8 to 10 years. Okay. All right. Two person who say how many years and I want vaccine na e be drew. Okay. Oh, okay. All right. Me next caller no e wa homa no so na fe. I think say e be fa be 2 more course na ye de frefo djuma de na si. Okay. All right. Doc, yanko. Okay. DJ, ntino ofrefo no bisa say dwade ben na we de wudi a ebetumi de abo. Ma me kan fan. Okay, Doc, na me fa me last caller Imra. Hello, good evening. Hello. Good evening. Good evening. Me ba jo din me bia free. Ba jo mo program to. Yeah, o free. Me free kuma se chrono. Kuma se chrono, me ba jo ma minti o. Ba jo se. Me ba jo minti o se bisa no why. Okay. Minti o ni awu bisa no minti. Me ko. Right. I'm say on T and Kaye. Hello, good evening. Right, wait to be in also. Okay. Doc, ube ya no my oba ebe he no. Enti aduane me start and free aduane any say where dey wudi. Eni aduane ni kon say wo ya re bia wudi. Exactly. Okay. And now say aduane say where dey wo avoid say wo hepatitis B ya dey bia. Okay. Mama, last caller no. Good evening. But your friend Joseph Ubu. Okay, mami tio. Yeah, me free Ashama. Ashama. Yeah, kojo. Mami tio. Say hepatitis no. Chiwa how many years and sana. Na ye do the one sana yale ni nyawo. Say family nyama. Okay. All right. Obeso ubisa. Okay, mami he caller we so. Hello, good evening. Hello. Okay. All right. Doc, ya no mai na enko. Ye hwe aduane no. Yo enti aduane no. Me fa last caller na fe me de frefo djuma de nesi se na be ya doctor betimi anya time na wayi nsembisa na no mai. Okay, doc, trust me. Yo enti aduane no de any say wudi. Okay, me last caller na ba. Good evening. Hello, good evening. Hello. Me va so minti o hu TV ni so why se uti o hu TV ni so e benya feedback wonte enka eti wo fra tie me live na ye ni nkomo uti o hu TV ni so anya de e betimi de nkomo. Okay, me try last caller no doc. Yo enti aduane no de any say wudi no ana say de say wo e de wo twu mu film eye aduane a strade bebe e de okay, aduane a strade bebe. Good evening. Hello, good evening. Me va so din baby free. Medical Cape Coast. Cape Coast, you're from saying? But that was 2017. Okay. And I don't feel crying and I'm very strained. I see a good donate blood. Okay. But I quite know, yeah, not test back to me, but maybe I know, I'm going to me and drink. Okay. And I'm going to some
laboratory way bi almost is scrolling road nti me sure me no I said that time na doctor na oye we no I busy nti me sure test na any patient's result no I'm sure HBS aging that H being the uppercase na S na small letter na any uppercase na Genesis not but me sure one positive na me sure HCV that was no see a capital letters negative na me sure we no so omo mark we VDRL also omo show positive okay but some bisa na some na say omo I busy nti na me mention yanka so no okay right after that incident for sometimes you know na me experience be pan sometimes okay all right. I think say yenya okay producer say me from last caller. Hello, good evening. Hello, good evening. Me bacho menti o hu o TV ne so. Good evening. Right. Meet me for phobia biem. Doc, say na be ya beti me yi se bi se na me ye 7 minutes to go. Enti monitor na ye sorry so. Me some questions na aka ni nyina no. Untumi mebisa e wo TV ne so biem enche ye de dwumade na besi enti wo hwe screen so sese ya doctor telephone number no ene da ho sese ya de ne de fa course no ye ye free so enti se wo hwe screen so a doctor telephone number no ene wo ho question anka obebisa me e wo ha na ye bisa doctor me na yi anu ama no me pato sa questions ni nyina mo fa nkosa number no so na mo frɛ doctor na ono anyi anu ma doc me pato questions na ba enti wo be yi anu ama na ye wo enuane akogwa o si edini ni kwanse edi yenko yo enti enduane ne se na make no se wo hepatitis B ya de bia eduane bia strade ewo mu no ya na e quite dangerous okay if you say brebo na nkasa no e o ade bia e fe ne bomi no e release bomi no na bomi no fat bia na se strade bia ewo ni podem etumi anane sa fat no na body no etumi aye den eyusu ana se etumi absorb na se brebo no ese ya sa function no den esote okay inti the more woody eduane astrade den ewu no na fat no den ba brebo no mu what did I make that ahente bansa no a esa so edi yade fufu bia ye fa no fat liver ana se hepatic steatosis eno so edi breo okay inti ebi so cholesterol kuma bi na dia make kan se dia cholesterol ne kuma bi no ene ese se we den woody na etumi den aboa na eduane ese se woody no one fruit and vegetables. Fruits and vegetables. And that's someone who here pa. Very good. And fruit and vegetables na you come ask them. And so we make sure say fruit and vegetables no you need first a pesticide and now say ndundu the emugo so. Tinka ba ya fruit and vegetables no wo ba bedia na wo de chako the wo kama. Ya bidie. Ya bidie ya. You bidie you different types. You want highly charged and I say highly activated. Okay. And they are fun with the moon activating them. Okay. So what the fruit and vegetables say poisonous substance be okay. To me because at that stage brebo no the say. Okay. Toxins as also come say na edin ka toxic hepatitis. Best also am ya den more. Okay. Into fruit and vegetables say bia would kodu say bia would pear and I say any fruit bia any carrot ni ade na what idea betumi dey abo na brebo no etumi dey akoye na me really this secret say wo hepatitis B ya na fruit etabo pa lemon exactly we a free consultation free consultation and so we are hepatitis Mr. So I have hepatitis doctor we secret ba kwa to secret ba ko da to wa entino so wo say dey hepatitis Mr. wo dey pelemo na chim emunso no na fa France me ma to lemon ya kana ya ankatwa de enti so woni mu ankatwa de okay na what me I aboa because sa lemon contain nyoma bi e fun antioxidant okay sa antioxidant etumi e de eboa eyi efi bi e de ewo brebo no mu ba men ka say e prescription pacho wo hepatitis B a brana yan hwe na echire no na wo de eno so e de aka ho e de amount na DJ obi kwese obi sa no say ya na e fan say odwonso ontumi e de endwonso yi na no so e ka hepatitis B symptoms ana say senche no ho ana Mr. say wo dwonso na dwonso no entumi mba pacho enye hepatitis the ya kan say wo dwonso na dwonso no e change color
deep yellow and I say a Coca-Cola color and no patch say beer brebono in a where they atochima. Now so won't Johnson and buy here beer prostate no na den and where they atochima. Okay. Prostate no I can see into Johnson and to me at the end by year. Okay. Into I know the honor. A bano a coin over force winya side hepatitis B a day one within Kaka say there were 2 types. There were what we call the vertical transmission. There were the horizontal transmission. Vertical transmission dia omami onyem ediama akola no horizontal transmission say woni obi a wonya sa yade we bi eden ehunsuo edi mpunimpu se bia woni oba bi kohyiemu na se wambo ho ban anase wo pande no na se obi obetumi dia mawo anaso se obi a wo ne ho pande ni ade ebetumi dia ede mawo anase wo hospital wo kwaji moja na moja no sa hepatitis B mo no ede ewo moja no mo enso betumi ade enya blood transfusion ya de betumi ade ha adwinye pa ya brenaso na ade ha adwempa ne se questions ni bebre na doctor entimi anya no but se wo share screen so a obi message odi aba tententen na odi frabrochire na de baaye enti ose na nkope so oba Ghana because of pandemic ni no o entimi ama by God willing no by September obeba doc also ba obehwe wachi akwan mentimi anka na message no but the message odi baaye no doc misro ya brenaso ye ko ahwefo amohwe yen yentimi ni nkomo no ento aso biem na wo bibia e kire wa adwen fa nkomo ye di hu a me pato wo hwe screen so a doctor telephone numbers na eguso mesrew frɛ no bibia e kire wa adwen fa hepatitis ho me pato fra obeyi ano e di ama kama enti hwe screen ase doctor telephone numbers no e nego no na wa frɛ no na one no e di nkomo kama doc ye ko 1 minute na fe ye sorry na I'm trying to be one of my killers. Had the channel killing. One of the 4 wash me and then bray. The better must pass a moon and bray idea, and yet not say, ya church hepatitis. And you say, young brain is so. No more brain, never hepatitis may say, every problem never sabbath him now. Now, so wash me. Nasa was I a day with beer, Mr. Tuanamo Ebra, Lion 8 Clinic, I wore a Santimantimo. Ye did would you papa. Never bring up a soy ya or when you my yarisa. A dancing in qua and eddy equinim. Na say only be sooner say o per se o born who by so a messer. Call any health center and not so bet me by a center hasi. Now you to me an abo I check it at the amount. Now you check him on send I can a free. Won't you be beer? You winner you who say be a woolly bino. Miss Rel, you bet to me I war pandiano. Now pandemic about for 8 to 10 years. 8 to 10 years. In that interview, me nano, ya then a bit end to me at the end of the see, Pacho, Tuanamombra, baby back, Lion 8, I war check maxima. When you would do affordable housing, a very nice health facility. Okay, did you mapa, and hepatitis B. Ya dear beer, how bian, Pacho, which one a mono bar, the team of health experts in the bed made abo. Me also Dr. Max. Me why Monday equals Sunday. Me why bet to me then abo na bibia akoye edamo. Okay. Nti ya min sure baby will be ya min sure ya min ka ho. Na ya min mo apomudin so ko. Na bibia so enkoye enfama. Bibia so enkoye enfama. Me da sefa ya ha na ya di dwumade no AC. Kristo adom no de enkwachen ya woda bia enwume no nson ekopem no wotwe na ya di dwumade ebrew. Ma me fast na bi enko engine room ho Loretta Afe Augustina omunyina eboae na production team no ene Ora Bernard na afe Sir Mike na cameraman ene ogina camera nachi emame Kobe Frank Kaiwachi ene wono nso egina echi e de mai channel so set me programs manager na say PM option no so 1 na original Samdakus na the tobacco pe ono so e boy na Queen AJ Hipsy omunyina ebe support ma e djumadi April ma me fast na bi ema mi ankasa menua King David ono so ebe boy pa ebe support omu aka no omudi no ayira me enti na twe se de e service ya ha e be sa e dia ba medin ene DJ Lofty Kristo ya adom no de nkwacha next week e be san share bi macro